Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Handusanan sa usa kainahan nga si Daday nga nagyaw-yaw sa iyang anak nga si Teryang kay wala kini nang hugas og plato. Unsa naman yung kahimtang nako diri sa balay? Ako ragid kanunay ang galihok ni mga trabahoon diri sa balay. Pati paghugas og plato, ako lang gihapon. Kung nakabalo pa lang ko, wala lang tanak ko nangandoy og mga anak. Nagpasalamat ko na nakaanak ko. Pero wa may mga pulos. Kanang mga plato diha. Gahapon pa na way hugas. Giulod na. Wa man unta ko nagkulang sa inyo. Kanunay man unta mo na ako gisultian. Nga pag humanyog kaon, hugasan yung plato. Wala gyud mo naghuna-huna ha? Gikan kog trabaho ako pa'y mahugas sa plato. Gipang ulod na ng plato diha. Magtubag-tubag ra ba ka? Ikaw, Teryang, gibol bits na ka, ikaw ang magulang diri sa balay. Dapat ikaw mag-una. Ikaw ang magpasunod sa mga manghod nga hugasan ng plato. Sige ra kag pagwapa diha. Paghuna-huna taon, Teryang. Naunsa naman taon ka, mag-graduate tayo na kag-college. Pero wak mangyapon kay buot. Gibol bits naman unta ka. Asa man taong ko nagkulang, Teryang? Kanunay man unta ko napahinumdum sa imo. Na magtuon ka. Magtuon kag trabaho sa balay. Pati panghugas og plato. Di ni mo mabuhat. Ginoo ko ni mo, Teryang, gibulbol naman unta ka. Ngayon may dayon ka sa ako nga. Kasaba ni mo ma. Normal. Wala inahan nga mga saba kung tarong ang gipangbuhat sa mga anak. Kay ikaw ang magulang, ikaw magpasunod. O sabi mong gusto? Sunod nga panahon? Mooy sundon sa imong mga manghud ng imong gibuhat nga di ka kabalo maglimpyo diri sa balay? Pati panghugas og plato? Wala ka naghuna-una sa imong inahan. Tanawa ni akong naong. Teryang. Wa na gani ko kaatiman sa akong naong. Kay busy kayo ko sa akong trabaho. Mauuntaw na imong huna-hunaon. Magunsa na lang ka kung mamatay ko. Pabangunon pa siguro ko nimo sa sementeryo kay pahugason og plato. Wa na gyud ko kasabot ning atong pamuyo diri sa balay. Hasta man di ko kapila. Magsigig pahinumdom sa imo, Teryang. Bright man unta ka sa inyong eskwelahan. Ngano bulok man ka diri sa balay. Simple instruction, Teryang. Di ni mo masabtan. Or masabtan gyud nimo, pero kana imong katapulan may imong unahon. Kanang katapulan may imong palabion. Magtubag-tubag ra ba dayon ka? Kung saan mo gusto, kung dili ka gusto nga, di ko magsigigyaw-yaw aning balay. Buhata ang mga trabahoon nga dapat trabahoon. Pati panghugas og plato, naunsa naman taong Teryang. Di ka maghuna-huna. Dili ra ba ka mangayo sa kog mga project sa imong eskwelahan?
Tanan nimo kailangan sa eskwelahan. Ako'y nagasto. Bisang wala kay amahan. Magtarong kasi imong kinabuhi, Teryang. Magunsa na lang ko ani sa balay. Nagpasalamat ko nga dako na ka, makatabang-tabang na ka sa lihukon diri sa balay. Pero arti raman imong giuna sa imong kagulingon. Oh, magtubag-tubag na ba dayon ka? Kay gusto nimo ikaw ang sakto. Kung dili ka gusto nga magyaw-yaw ko aning balay, trabaho kana na lang gani akong tugon sa imo. Nga pag human ninyo kaon sa imong mga igsuon, hugasan nimo ang plato. Kay mga gagmay pa imong mga igsuon. Kay ikaw naman ang dako, ikaw ang manghugas og plato. Ipakita sa imong mga igsuon para mo dako imong mga igsuon. Nga kapalupod manghugas. Wa nagi ko kasabot ang kahintang nato diri sa balay. Kanunay na lang di ko nagyaw-yaw. Pabalik-balik anang hugason sa plato. Kung kabalo pa lang ko, Teryang, wa na lang ko nagminyo. Wa na lang ko nagminyo atong imong amahan nga way pulos. Nangita og laing bae. Gisunod na lang unta na ko ang advice akong ginikanan mag-Japan ko. Siguro, mayaman pa ko sa presidente. Kung nakadayon pa kog Japan. Ayaw paghulat, Teryang, ha? Na maabot ang panahon nga di na gid ko kagwanta sa imong batasan. Bisang anak ta pa ka. Timan-i ha, timan-i. Unsa man imong gihulat diha? Ha? Hugasi ang plato. Karon,